Manje uNkulunkulu umfundisi ukhuluma inqaba uthi izwi lami uma like laphuma emlomeni wami alibuyeli kimi lambatha uthi liyaphumelela liyafezekisa lokho mina ngilithume kukhona. Uma ufunda the message, my word does not come to me empty-handed. Ebese ethi it will complete the assignment I gave them. Funa ubambe lapho. Uthi my word will not come to me empty-handed. Futhi linezandla lelizwe. Manje ke iverse elifakazela lokho uthi ke the assignment I gave them. Akasho ukuthi I gave it. Uthi liphuma liphethe ukuphelela buka uNkulunkulu. Sure. Futhi my brother uthi uNkulunkulu umelike laphuma liphumela ukuyosebenza. Yeah. Futhi malike laqeda ukusebenza liyabuya. Ikhona athi alibuyeli kimi lingawenzanga umsebenzi. So uthi uNkulunkulu uma like laphuma liphuma njengomuntu oyemsebenzini ekseni lishona ilanga phinde endlini. So izwi lakhe lelo uma like laphuma liphumela ukuyosebenza li on duty. That is why izwi lakhe noma ngabe kuthiwa umhlaba ukho fertile kodwa liyayiphaver indlela, liyawenza umhlaba, liyawugqoma umhlabathi, livule litshale because lisemsebenzini. Mayithi alibuyele emuva lingawenza ngomsebenzi, lijahe isikhathi sokubuya ukuthi aliphinde emuva kodwa malibuya akuba umsebenzi sidani. So umsebenzi wezwi alikwazi ukuphinda kuye lingawenza ngomsebenzi, lifanele ukusebenza. Liyakwazi kwesinye isikhathi ukusebenza overtime. Yeah. Uma kuukuthi la lisebenza khona kudingeki overtime ngoba kukhona indawo la lifika khona lifika kuvaliwe kodwa lithi ngoba siqhunyiwe sizosebenza. Now izwi likaNkulunkulu leli uthi malike liphuma liphethe onke amathuluzi okusebenza. Yeah, ingakho uthi Genesis chapter number 1 verse number 11 uthi uNkulunkulu wathi makube khona izitshalo emhlabeni. Ovela oshotshala waqeda kwasho ukuthi lezi liphethe yonke imbewu yezitshalo fanele zibe khona. Fanele lazi ukuthi kufanele kuhluke isihlahla esithile sihluke kwesinye, iphethwe lelizwi fanele lingene lisebenze emhlabeni, umhlaba lusebenze, lambhula umhlaba likhiphe izitshalo. Uma seliqedisa lingabuyela emuva ngomsebenzi sidani. So okwalo ukuthi aliphathe yonke imaterial edingekayo ukuthi la lizofika khona. Uma like lafika lasebenza haya kufanele ukubonakala ithele ngoba ngeke libuyele emuva lingasebenzanga. So uma ethi alibuyele emuva uthi liphethe yonke imaterial yokwenza emuva. Yo